Mira Furlan nije samo bila glumica, ona je bila neko ko je platio cenu svojih principa kada je svet počeo da se raspada. Krajem 80-ih i početkom 90-ih, dok je rat već počeo da razara gradove i živote, ona je odbijala da učestvuje u nacionalističkim igrama. Tokom 80-ih godina postala je jedna od najpoznatijih i najcenjenijih glumica u tadašnjoj Jugoslaviji. Sarađivala je sa najboljim rediteljima. Umela je da stvori lik koji ostaje u pamćenju. Onda je došao kraj 80-ih. Svet oko nje počeo je da se menja. Zemlja se raspadala. Jugoslavija se raspala. Počeli su ratovi. Nacionalističke ideje sve više su se širile. Zatim je usledilo nešto što niko nije mogao predvideti. Mira je odbila da se opredeli po etničkim linijama. Nije htela da kaže šta je i kome pripada. Umesto toga, govorila je da gluma nema naciju i da je umetnost iznad podela. Upravo zbog toga su se mnogi okrenuli protiv nje. Mediji su počeli da je prozivaju. Nazivali su je izdajicom. Nazivali su je šizofrenom. Napadali su njen privatni život. To se dogodilo samo zato što je bila u braku sa rediteljem Goranom Gajićem, koji je bio Srbin. U atmosferi rastućeg nacionalizma, to je postalo dovoljno da kreće prava medijska hajka. Svakog dana dobijala je pretnje. Ponekad i po 50 pretnji dnevno. To je, kako je kasnije govorila, bio jedan od najtužnijih perioda u njenom životu. Nakon toga usledile su konkretne posledice. Otpuštena je iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Vlast joj je oduzela stan koji je nasledila od bake. U jednom pismu kojim se obratila javnosti, Mira je napisala da je hajka promenila i označila ceo njen život. Najviše ju je bolelo ćutanje mnogih prijatelja i kolega. Ćutanje je smatrala gorim od napada. Ćutali su oni koji su znali da je nepravda, ali nisu imali hrabrosti da progovore. Zbog svega toga, 1991. godine, Mira sa suprugom i sinom mora da napusti Zagreb. Kratko su živeli u Beogradu, ali situacija se nije poboljšala. Ubrzo su svi zajedno otišli u Sjedinjene Američke Države. To nije bio život pun sjaja. To nije bila vedra karijera u Hollywoodu, to je bio egzil. Početak od ništa. U New Yorku je radila kao konobarica. Radila je i kao prodavačica. Radila je kao prevodilac. Svojim rečima kasnije je opisala taj period ovako. Kako sam odjednom tretirana kao da nisam vredna onoga što sam umetnički bila. Međutim, nije odustala. Vremenom je uspela da ponovo gradi karijeru u Americi. Dobila je ulogu Delen u seriji Babylon 5. Publika širom sveta je upoznala njenu snagu i dubinu. Nakon toga dobila je i ulogu Danielle Russo u seriji Lost. Ta uloga joj je donela novu publiku i novo priznanje. Ipak, u svemu tome, nikada nije zaboravila šta je prošla. Često je govorila: pozicija nepripadanja je moj prostor slobode. Kada se vraćala u region posle rata, susreti nisu bili jednostavni. Nekoliko ljudi koje je poznavala ranije nije znalo kako da reaguje. Bilo je radosti, ali bilo je i hladnih osjećanja. Mnogi koji su ćutali u teškim trenucima tek su kasnije priznali njen talenat i hrabrost. Mira je uvek isticala da ne vibrira na žici nacionalizma. Nije želela da učestvuje u podeli sveta po tim osnovama. Najteže joj je bilo ne ono što su joj mediji radili, već ćutanje onih koji su znali šta je nepravda, ali nisu imali hrabrosti da govore protiv nje. Jedan od poziva koji je dobila došao je od Radeta Šerbedžije, pozvao ju je da učestvuje u predstavi na Brionima. Na početku je to delovalo kao nova prilika. Taj poziv je značio da joj neko daje šansu da ponovo stane na scenu u regionu. Ali stvarnost je bila drugačija. Na probama je osjećala hladan odnos i distancu. Jednom prilikom joj je rečeno: ne možeš da igraš taj lik iz svog besa. Moraš da ga igraš pristojno. To ju je pogodilo. Osjetila je da se ponovo suočava sa istim oblicima odbacivanja. Na jedan direktan upit,
kada je tražila objašnjenje, dobila je hladan odgovor. Ništa se ne dešava, možda treba da potražiš psihologa. Te reči su joj ponovo probudile osjećaj da je ponovo izopštena. Ipak, ona nije dozvolila da njena umetnička vrednost bude umanjena zbog tih izjava. U pismu koje je kasnije adresirala Šerbedžiji, napisala je da ga i dalje poštuje kao umetnika i da ga vidi kao inspiraciju. Preminula je 20. januara 2021. godine u Los Angelesu. Ostavila je za sobom priču koja pokazuje da je moguće preživjeti hajku, egzil, gubitak doma i medijski linč, a ipak ostati dosadan sebi i svojim principima. Njena priča i danas podsjeća da integritet i ljudskost mogu biti jači od straha, politike, bilo čijeg mišljenja i bilo kakvih podela.